Dèan Spelúm sa bhí clúich le Bhuilgeanan, suiring tar spár sa bhíagad agus chaneil mór an skiptach de dhéanú únús go bhfuil spár seachad. In dú, ha muise dal a heldaút cimid a suiríút Slat Bhuilgeanan a dhéanú. Seo na dhémas tú. Geratarin a ní défad chumíon, bering lúpach, chruthachadh agus bóla lán líon Bhuilgeanan. Ha muise dal a háise go léise chumúg seo. Ha na sása cumíon na slú a chléachgúg. Cúr bering lúpach Michael a chumúg. Cúr Michael a bhíiste gus an bheil láitir. Lúp na hirapil a ha idhácal mar seo. Fai pias an lúpach ile agus peisc na gá lé. Cúr túh tran chumúg. Lúp sin go teann cála agus an nóir sin lúp an biran chun an bhó gus an bí mar viran. Tá lábhah ag an miniise agus stellúm sa fearr seo suirí an niise an lábhah is scéiteach le chruthachadh. Orange and toshach. Bacon garum, stellim garum. Peis gin biran lúpach an seo gus nach tucht na chruthachadh je. Ga voor nach il mitjeshal is an malacht úrig leachgu. Ach an toshach curimina cúne na raimi. Tuig cumig agus cur biran lúpach Michael. Fai biran lúpach ile agus peisc na gá lee. Skittige lavak le chruthachadh. Cael cawn y viring lúpach gus nach cailú na chruthachadh. Agus an niise ha mi déisial ar san na Bhuilgeanan a chur me scúil. Fach de ferret. Apper spars. Agus fuit die spars a bhí agad sa lís seo cuiteach. Siúd, Dèan héine.